Atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepalasie kase ubungu kase nkulu kase atikase kilungu nekase. Can you imagine? Yani kwa manjini wasa wakwa itukusi alosaka kanda ati alienda kuijita. Mungu wa situesi siya maisha. Yani niona anu maigula ni kwa ni mbona maisha ni momie, mbona maisha ni madhuku muno, mbona maisha me na madhina ende kangu dhochewe mwethukisia wakwa wa utanu radio paani kwa indi tunengana Ndawa ya stress pati utoma singano ulabo singano uwo bosia wena kwa indi kase kananda kitali munyao ula mwana mwekuwa mwekwa mumunda nzokolo kwa aombe na indi ilengi kwa atangwa mebata andama naniba ewa imuathuka ngumu nuko wandete nama takanya machomu na ili tuka motolia bakasanya na ili webia andu makwati weni stress mbingi Mungu wa maisha na tukalite kwa oyu na indi nungu ndikwenda ukwanangia samu wetu kisi wakwana musisi wakwana kuye inono radio station ila yona ka TV ne yoka maisha ni motanu na indi wakala stress yakamu tapie wegwa metuki na uno tuikwenda ndo maikwa na tijitikila ndwejita na tujitikila uko atoni stress ya kupikia bubu nibo ende tuibani kana tutanethie ai stella mekela ndika wadi na zika inawata. Yes ila wasila maundu ni momu wendi ndukolo kana bela wakumbia yani Yehova mwene ukamusiokea na kumkulia ende asamwe wakwa indi nundu maisha ni moma wimbonyenzia ila ni kwesela nundu paani pathuka wani nanzana ndina pesa mbuko ni ndina lewu indi yundu mbonye kula buto anikana nisilekuo wisikwethia no mbonye kula kwa mundu kumi waku ula mulau nikana nisilekuo ambathisi nikana nibone ugethia ngai no wingu yonzi ano wabonia wesila kwa kase nuku wathigwa uze wesila kwetu kusi nuto mwethwa. Ni site misumano iwe ndibya nata mukibodo no mwene ndukani omubalanyo ndina ati ndio mwe ai si abyeso kweje no sakona imwe na mwani obawidini no keje musa hai mwae ka nyiona ndiye sinyi akicharu ndiye wewe sewe kabayu na kwiwenzi we na kwiyenza kwati nombia ndiyenze chanye ndo sukwe mwa tukwa ndiye seyuje ni wangu wa ni wale kana ni saluni wizunduika ndikabani nende ayiwe yeda nomba umudyamo sabu asuma nguno masabu mangu kuwesa ngalo yango eta nguno na syanguno nya masabu manguno titobwana nguno kabana amanana mukiunete ane wangu nongeke yango biyana ndimyoba nini kitamba muyona omutwe no mutike ndamba tule so jobo kidase wenze kwa ndio kuya nye kwenza ndio na ndienza kwenza na maisha usuka kana wale ni ngusukwa niki na matuta ni musuke kwa na kuko mwenyenga wasuka matuta we musuke nenge maisha yeme ukome awe ukitenzwa yue usuka matuta kwa batambana twithina imwe tisawa twithini imwe na wetuo wina nguno egamete nguno umundu ni mugokesie wasa itukusi ni wasa wako ni munana wako munene na hindi nethiye ozene kakanda esusi na wenengi nona atiniwe ngundi ile itatu nundu wa kumumya kutuma ni musundu penda imo ningi na utuma nundu wenda amba okuno mahobi wenda awo ngundi nikanoku wenende ekati mugokesie wasa tukusi imwe kwa imwe kana ndio kya tutavye ni cha ukiro za kingi ni cha kina thina sia kingi na hindi tuisisia kana ungi uwe ukwati tunithina usu ula ukwatite unakwatite bwase tukuzi na hindi tutonga kutethania nake ata lakini mwa sabanya ngwe babisi oyu oili kabo niki muyamba wenzi wenguno meano wenzi wenguno meano kaju we sukata ngwe babisi na kwa kongeza numiwe yuba ho maisha mabikie we bona muse wa kwenu chakathango
Ogalango netoke to majani ukasukali. Ndikitete okutapya. Wawono mweme wakwe nukise kindu. Tunga bobea. Nikuthungu. Nikuthungu. Kula kindu inga saa maisha mahindi unenge. Wena ke kada ngwe ke nukise kiloko ona. Kiata na konda sio ke ikata sio zeima. Akwa ni nyoko. Yewe zine ndodi. Ewe ze ongwari kidina. Kwani wende teka. Ai twende kumande. In fact you ndo yundi manda the year nyeme. Tulikitu mande. Tulikitu mande ya tuituwe kani. Nye. Yona mekune akwa embande teje iya. In fact kwa kwenyuwa majani ndikama. Na nengi no le osa pesa nundu aje iya. Tuidio mbekio kama nitana atawe. Eno changu no kana atawa soko na kutwenda nyuwe nende tu. In fact junyona ndiye no kite. Ukigeta. Ndukaambie isuni saya ukama tu sese. Yes, anombe nondo wona la ngmanili undu nidha niendete do to do. Obo wa. Twenda nyinyi ntina wea. Twenda nyoilo kabika tu. Wewe mutuma nwogera weno ke mweme. Irukozi nunene ala yao madabia tawo. Mwati ndata edukesi. Edukesi ya makwe na CS ya kuyi TV no ya radio station no one ka TV ni. Yoka. Bayingira awana. Ega. You are sick. Stress is yangu. Stress hii ndo ta serious. Lakini nani nasomi. Nani stress ni ndio ya kizungu. Wao stress na kigamba. Ndio ya stress kuinde to ya kikamba ya yeta was stress. Ni nani na dena mwingi. Kakanda kwa kana zile dawa. Na kwa na. Lakini yuko nako ona mbogo. No tumani. Wewe bwana ona ngoni no bwana. Lakini ona ndedisi. Wana uzuna ndedisi. Yes. Wana usuni ndo utabi education maitu no tabia ngina sisi maitu wana usuro na kudedisi no na kuikie ata wana usuti onge ni mumama wako muyiti ndaketani mwene ndale andudwa na ndeto andudwa zinuzana ile ndeto na ngundi ndo ndaimo ninge si ndawo kuzwa no tumani yo ekana mbodege musisi witu na mwidukise witu mukamba bala ko mbe wabika kando ina mbesa sitwe sikwata ando la mena mbesa uwe ndo manje ko umuntu utenda mbesa osino tumani no cho muvini ukiloka thukume ulale kontwelo ulale kwaiwa kulukulu nsilo bathe lakini uzi ya ndumba kando ya mundu taku maisha matume hivyo eka rumia ndeto zo ndumba ka okay ulivia ndumba kwaiwa mumana kana ndumba kwaiwa ndumba ka izusa utumba ukono wasu ulivia mumana ta yes ayosente kakanda eyite na wisi we mumana mwakibila chakwa chambe wose kakanda weyite undia nisina stress isu yani uti undie dinosu maisha nyeni umeani silite ko kabana wenga odavya dinosu wonona ne okola yani undie madinasu ndine nweka ata yu payo na kono nene siesi payo mundu okukwe kana mutabya education mako payo mundu etata okwa payo mundu eyita payo mundu enywa ndawa tilo miani sikia maisha asu mailo hivyo ndatu ethina imwe na tuiva ubwe mwe na tuiyo moka imwe na mwetange watakwa mwetange wa amudema wana moyo elana mo usia yesu mwetange angai wako andu wathe kila kindu chonthe kiyulu ona kanapa ni mavandisi ide apendo ane madarao mao ngoni ya kuusoko si malalao nyawa ni chao ni maisha mena chao yani mundu ume awe mutumani ona ndiye sema ndio sakwa na lali tene ndiye sino mutumani muone kwa atedetie ambe ndia niendo wenda wanu kote ibimbu kuona kote wa ilo kuyota twanite we yani
nitamakite kuko ndai mandete ibalua na wina mbesa sia ukonywa ambaye iloti yaleti nakazidi bibi ndo wajam nditona igwa ko ni manda mbesa na mundu ume ko akweti obena kwa imalaya ko so Tindo ko nakazidi namba yani nye ngadene kako so ko ni ma yenda ubo wati mwezi moya kwa mbesa mtimbe ukida twinu yani mundu ume owitia yani we wina mbesa sia ukonywa muka ule yani onanikete bulana kwesu ugenda ndio nyebwa ndo wotu man ide apendo ndo ilete okuote kibeti andia otwa yani maisha mamba tiyo mamba tete wina mbesa sia ukonywa wendo ndo lako ko na ndo ndete okanuna kitu nakazidi akangotabia na watu ayana los kwa mpaka tuka na watinya ngokuya Ota minete siade ona si mama mesela ba mama jeje bia tembo. Ila kazidi ngomba ya lize na vile. Anya Ngomba ya lize. Mbewe unywete neki ene mbe ba beta wachao ba. Ba beta wa Junye bandu ba manda ke balwanga enda manda museko lo ndiye tiwo. Ngaenda manda ko lo ndiye ndise ne so bo ukiusundwe ko umbete senye. Beko mbete si okiba. Kolega the one day we sondo twice more than no la twice. Ba beto ko uwe beta twenu ko ona ndiye se wo ayibo. Tembe abandi se we mbonyoke wati tembe ako. We kwa beto u. Ya ndo walo ka. Dune saiwa niko enoka ju be niko na mbeza zako leta ndono pita hello watinda ata madam natinda na sato iwe ito ya sio byuku utanu radio na ine nona watu ya wina stress na wenda utomo singano wa stress neve ndio ndoko na simu isumono tutabye indi na indi na yethukisia ni makuthukisia ona si indi ndia mwiye ban utanu radio no radio station ila zone kangina TV ne yes indi nena na kwanda kitali indi ningwete singano yungu tome singano yumbe tuke sembe tabye mwako ko kabanzeni matena de mingi vieko maisha momi ebio maisha ni momi ebio ai ni momi ebio maisha mena de na weba mwa swala genu engila ndu ikalesa muteni one kuke osemba ni twene nda ulelo yendo kubena kala umnyaso bona akiangase ai ko na nyumba tu isemu yes au kama mtu atele ukana aye ne ukule manda mwe yangu ndiasi abandi bako utonwa singano pa uteni ona wase tukusi na itina muto mye singano wake ni kwatena ubeti na muto mye singano abo aya kanana na imboni yabo yita yuna kwa nienda ukutoa masingano twalika segment inengia kutoa singano ya stress ni mungu enda utono nina stress mbinge monapyo aya mandam ndia si abau musikwa kwa kangu kule musikwa kubeke dhima beke dhima chaki ibu na paike ndo bandite aye yumu kuona madam mweka ngwele siende nguyati ilawe na sio stress usune otumani na wao wake leo nudhambasia mehiyo nudhambasia asante yenge woso ikunia nazo wose wiki ya mabia baaka tekate ukwati wone mundungi wiki ya mabia ama okolo kala smith kuka donzo ni mayogo na ndio ziki ya mudhanga mubula ni na round no itoma ngazi kunia no zosa mbeo za sukuma ila meu already utome ba una inde kibuki uchamboka kibuki uchame hiyo cho dambia mehiyo aiwe kumbao bau kwe lungu ya si mwaitatu manda munenda ungunie simwende ba utanu radio utabye mv kandani uthelilwe ni stress mundu leuna mboka ukakwata bako kuna nduka tho mboka engi maisha ne maku
kaumasi aba ukwaku Oba unza kwaku singano ni watona singano ni watona ende kilungu kitawa ende tuto mo singano ni ndakitale munyao tu Ndawa tu mwe stress na ba utanu ready utona kutele mwezi kisiata ni watu mo singano wapo asante ende mwezi kisi witu usu umede kwenda kusia kabonzo ni naindi nesa kwithia na githima ba umusi na ndese kitumia tabadhali vanda mboga ta mumbe wa kabonzweni ni watu mwasingano ndiye ni wewe tukosi ni watu mwasingano ni wewe wasai na yandu maema no kutumia akili kaninu ukwate mali katulele welcome Asante. we mudhoche biu Asante mama. ya igizungu kwa wakio bina Mwagi obina ndi ya ina wewe mudhoche imbia ati welcome yes you nienda unakunie simu wawe tanu enda ukaelezea musiezi na ile tunakomana tuna asianeti kwa ukutona singano Ndawa ya stress weta tadi mudhukisia hivi na musiize vitunuru kino joke sasa choka kila choneka TV ne yani radio station inaoneka angina TV ne yita utanu radio Ndawa ya stress weta inde maka sendi ngani na stress ndinge muno nembuti wewe yani nina siana sia kwa si school hayuni senga ni ambia hapa aile no akuno kubudo yani ni ukule bugani none ndao sasa hivi ite tupesa none ndani sasa hivi ite tupesa na jujuwe na stress nundu nobuti wewe yani na ndwese buambeleli aba mwandi zeni ambeleli aba kango tabyende asi singano notome Ndawa ya stress yuke basi yende yu dia se wina kwenu na kwito yuluke kala bandu kwe barent na baunzabe obandu batomaje kakibanda wina silingi ngilile nundu mambi ya biashara ya kutamboka ukavua mboga sia silingi maana tatu sukuma na spinach sioneka faida wa silingi maana tandatu obaneza nukula kase mbwa isa kwa wona tasi tunanga mboga nukula imbwa ine si wale kaine wa ise uya ne sio si yendo kasi uya haina no wo yu wena silingi maana tatu mtu amaudho wa mboga ikaona inga faida wa maana tatu ukavua nusu ndo ya mama silingi maana 5 ikaona inga silingi maana 5 faida ukavua kitunguu kilo ni silingi ya najimwa miongwele na ina ni kitunguu 35 kila kitunguu kweno na wewe sini wewe kase wa multiply wewe kwa tachau mbesa selesele kwa ubado ba utindili ngasi ati siana sia kwa ikaisa chau na bamuno boka isa undu boka ka kuma obubu tumalu tukuma obubu ke bya ukafo wao supplement na musele na wewe si wewe andaje na wewe ngwe ngani na tu stress singano ni watona singano ni watona Ndawa ya stress ni atona mwa ya atona bo atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi Ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie kase ubungu kase nkulu kase atikase kilungu ne kase